loya NALESONI TUPOU malo eta ma FFini. Malo ta lava ke FFini. NALESONI o hange ko ia ko fatala noa ani nayange ke konga ko ia honoa o eta potala noa I FFini o ko ta loto ke whakahoko hatala noa ki Ngaahi totonu ko ia a late sami wela AKILISI POHIVA ki hono kumi ko ia ene totonu he hopo I he taimi ko ina tuli ai pia mihi ene NGAUE FAKAPULE'ANGA NALESONI katak mo ke tala noa mai ki he whakaiki ki koe ni pena mau ene totonu pe koe hae whaunga na mau whakahoko ki he kumi ko ia ai totonu AKILISI POHIVA I he taimi koe ni. O ko kore ke ufanga ngai whatapotoa pe ko sa whakme whare tangata TIKITE o whai ki tō mama o se rita kai lava ki taria te ngai whewi pea koe konga no ua ma UHINGA ni ke te au ko hi ngai ko whamatala koe programa ki mo atu o ku lahe ngahi mea o tike ke wahe ki tua ki ranga koe historia whanonga koe mo AKILISI POHIVA na ukatua ni afi matui voki na whamatala atu e programa koe ki mo a na kukula ki hopo AKILISI koe whakahu o whakailo I November tahiwa walufitu koe whakailo ia ko ono turi koe me ngā whakapuleanga koe whai aku I hipotu NGAUE ako koe a Tonga pia na whakailo puleanga I November tahiwa walufitu pia whai ki hopo I Januari February tahiwa walu koe whenga ke o mai ai whaile koe ai kabineti koe ke ngofua ki a taha I pu ai kabineti ke ne ilo ai miniti mo ngāhi whamatala koe ai kabineti ke turi ko AKILISI ai whai I Januari February walu pea whai ai hopolahi I e peleri tai walu pea tala tutuni me tai walu na moua e puleanga pea na tautea pahanga I puleanga pangalahi au pito na tala tune I whiongo pahanga ni mamano Tonga e tautea koe whamore e puleanga me ngai whamore ko AKILISI koe ai kauloia me ngai whamore ke kehene au pahanga lahi a ke maha koe walu mano maafe ai koe pangalahi au pito ia I tahi ma walu I me ai moua lahi pehe te ha historia o Tonga moua lahi pehe ai puleanga I ki TUTU ni koe turi hatahanga ai whakapuleanga pea na lelei au pito ai ngā koe ia ngena whamatala te o huke I marewa ai totonu koe ia ai tangata ia mo whiwhine Tonga o whatatau ki lao pe ko Tonga mo konistu tone e tau te whito ki he rie kina koe ia ene totonu ene ilo ki kano katu koe ia o tukua ki o whai koe ki ai mo hala he lao o koe pe tukua nai hala e ngā nai whai koe ia o hoko ai koe no turia koe ia I he Januari o taiwa palu o no ai koe komi whugeni ki ene totonu koe ia ai tō taha Tonga whatatau ki konistu tone pea mo lao koe ia o Tonga koe koe ingai nia koe lao o Pitania po Australia ia lao koe ia o Tonga Nai mau pea to tonu ko ia nai mohe pea to tonu ko ia toi lao toi kunistu tone ko ia a Tonga pea nai anga e whamau lahi o Justice Martin ne whahai ene tutuni ko taha ene a tutuni furi ki wanu mohoni e whakahawa ia to tonu a tangata e nai to tonu ki o laki o mai ki ai a tukua ki I pea o mai a taimi ene whakaukau I ene tari pea o atu ko ene tari ko I ki kabineti te toki whai he kabineti a tutuni I he loto maa ko mea ui ko good faith e lao e Papitania o whai he loto maa pana o toki whai rewa tutuni o whatatau I he lao o ne maui kana uhinga whoke mea koe ni koe polokalama e tio ia kana tuke polokalama e tio I ke tawhaki kana ukumena atora uhinga kehe te turi ake NGAUE kana whamatala atu koe taha uhinga koe ia ke tokua o Tonga ne whai ako koe ia I nopuka na e TANGATA AKILISI POHIVA ne ave whanau ako I he Ngaahi whioi anga whakatamai ki ako ngai ako koe whi au I lakalaka whai o whakatonga nei whai pangai pia nei pehe tokua ne TANGATA mau e AKILISI ne kei ke maha ngofua me patunga ako I NUKU'ALOFA ne ave whanau ako me mamuka ki pangai no koe taha mea ne hasi ake opu koe ne pehe koe ne TANGATA ai Ngaahi whapuleanga koe taimi koe ia ne ki taimi na nofa AKILISI ko pau mo meahi ai vaiola motua ai mi kona hiki ki vaiola fo na ata ngai fare no fo ngai na no fo ka ngai fa puleanga na no fo AKILISI e taha ngai fare ko ia pe to e fa pe na lai mau e fare mo olisi mo ato pe mo holo ngo we si ai ne pa mo pata na pe to ku na hanga AKILISI
o to e kau siaine me kau pata o kai heia tai mau hangofua me potungai a ko pe to kua o fua kau e potungai a ko na tai whalao e ne kai ai fua ko e kau o mai fangi uhinga pehe o tuku mai he loto whare hopo pe to kua pe mea ia nane mau i kai tuku ange pe ai foi uhinga lahi a koe nei au koe mau pe prokalama le tio koe pe matala fo lau kai e na taha mea nei mamahi ai fa mau ai fai ai tutu uni tai whakalao kai ke oanga ni totonu mea ko kui he lea whapitania pe opportunity to reply te tangatai pe ange mo opportunity lelei tai mi lelei ange koe ni ta pe ka agresi ato ahi wa taha kai maha tari pa patu whai mo whakaukau koe ni na ta foki pe ka pinitia o talatu malo e ngāu harua ki api ma doi nau whamatala te whai lea koe a tikite koe ia o tutoni koe no whai ngāu e Pena hanga e whamau o whamaino i ke pure hanga i o mou furi ki vanu pe o mou nganga te o toi hiri whake a te tau te au toi mamawhanga i lao uhi ko mou ngau e mau maulao koe ngai whai e. Aia koe ola le lei au pito i e ki hanga koe peko AKILISI o tape kai mauai ai to tonu e ka kai ko toa pehe ngau e anga. Unga koe ngau e anga se tita nai mafuri lewa lao te tau pe po te ngau a whare koloa po te ngau e whori teksi te ngāwe ha panke, te ngāwe ha ofisi, ha pisinisi, te ngāwe pure anga, o pau ke o mai lao ko ia ke tō taha ko ia. Au ko te ua tupe, o te sio atu ka tō taha, ne tō aka pai ka tato tongi whare koloa, ka tōri pe taimpe ko ia. O pau ke o ange atu waki ko ia ki ai, ke o ate whainga maari, ke tari mai, ke o mai ai tari ko ia, te lau whakau i he loto maa, ai tau tea koe ke whai ke tō taha ko ia. Aia, koe tapehepe koe pes fo o ia, koe mama kama fo o ia he mala koe o lao koe common law pe talu me ia me taiwa walu mo mau e to tonu lahi au pito e kau ngai whapuleanga kau ngai ngai tau ta businessi na mai ngai to tonu koe ia e nau eke nau to tonu whakatau ki e lao e ko hoko rewa ai hopo koe ni AKILISI koe ia i taiwa walu koe ia koe common law pe koe lao ia me tohi lao koe oi whare hopo ma tui fo se tita ua ai matapa o whau lao. Ulahi e tau maa pehe ua taha te matapa o whau e lao koe whalea lea io o moonia o whau e lao koe a tohi he tohi lao. Ai lao ia o whonua mi whalea lea. O te ai lao ia taha o ilo he tau loia o whau e mi whare hopu. Aki e nau hanga whau i ngai o lao o taimi ko aki mai koe whamau koe e ni ngai utuni whalao o kuia common law pe koe lao ia pe whai mui tia ne. Aia, koe angai usio au kuia ua e whetu whau ai lao. Koe whare a lea, unau whau ai tohi lao. O whare hopo, o unau hanga whau i ngai lao, unau hanga aki mai whanga whatabu. Koe mea kou unau aki mai i he tohi koe ia me tau tutuni. Koe kakano koe ia koe lao i hai. Koe mea mau inga hopo koe pa koe whaam, i hanga koe ia ngai whakaloia i tonga te mo iloi. I mala e kotoa pe o ngāwe anga. Koe la mau inga ai hopo koe ne whai AKILISI ke ngāwe ak e une o mai o ngai to tonu ia te koe whafoi tui o te ngāwe pure anga o te ngāwe private sector pure ngai whetu koe whatau taha e aia koe matala ia i hopo koe ia waha toi whehu i hopo koe ia o me tāse te ta koe piu taratu pe o la o KAMATA'I kau ki totongi koe tala o ngāga AKILISI me November tai wa walfitu o mai ki he sune o e tāhiwa hiwa fitu. Koe tāuia e ongofulu e ku ngāwe o whai e ngai opo Na e te gai tō taha ki tō tongi au e AKILISI. Ia te gai tō taha ki tō tongi AKILISI a Rodney Harrison. Ka mea ke mea i hau e kamatakai o whanua. Na gai ki tō tongi AKILISI e ki mauka. Ka mea koe hāno inga e nā mahanga whainga i hopo koe ni whainga i ke mālohi pia tō tongi e whai koe nai whoi a whamore koe e kau loia. Aia, o ke peki a AKILISI ne te gai ke eke ke ai hapahanga i ngā whaloia nai whai ki ai. Ka pepe mo Harrison. Koe ngā koa Harrison ni, nai mau pe a se ni te totongi whamore ni ngāwe, ni ka kai koe whai e taha e whamore, o totongi e nā tore ngai mea koe ia. Ko tui maha e leleia ni whamatala koe, ni kai ki aha totongi koe ia totongi AKILISI, ai e neongo loia, ma te whamatala koe whamausi,
na le NGAUE AKILISI UHINGA ai kau loea na tu o fai NGAUE manga be ko tau tala no kia pe lere ka bau ya me lere me ko kia tau tu pe fauri e kai ke lere me lere ka le ke ai halolo ko pensini loto na hoko leva au pa Harrison ko lolo ko pensini me lere ko AKILISI ko ke lava me lere o lere ko tu ko tai mini fam ko na tala tu fam ya AKILISI kaua mo faamu ke ai halolo o pensini ia fonga ko kakai loia ina fai ha tokoni ke kumi to tonu ko kakai me he famau anga se tikai ma tu famatau Koia. NALESONI o ku mahu mataki mahu inga foki ke te ki mau tola whamatala koe na ke whahoko mai i e tau polokalama koe ni ko osi. Ai mahu inga koe ni ke iai ha halolo pe ke iai ha kauloea ke nau peka apa ngai pānti whakapolitikari koe i Tonga. Pea nakulawe i pe miho whamatala koe ia e NALESONI ai loto fie tokoni koe ni o kai ko hatoki ngāwe ni pia mo koe NALESONI lahi pe whangaki i siu i Nu'usilani o ku tau whengawe aki ai. Ka ko ke kau ko he toko taha fie tokoni ki he kakau e whanua he ilo pe ku ke fu tokoni e koe o family pe ka benefiti lahi o family ki he ngau e ko ia pe mo au ka ko lavenga monu ai whanua pe pe he ki he kakai o whanua pe lave atu ai AKILISI POHIVA pe mo demokalati whamalo atu i ho o mai ai tawhaki ko ia ko tawhaki mo ia taha whaalahi ai o hake i he ngai mitia ko tawhaki taha NALESONI na ke lave foki ki ai i he programa whakaosi, ko toki osi pe ia ho o ako, pe a ke lava atu ke mo whenga a ki whakataha pe a mo AKILISI, i he whenga ke kumi e ne totonu. Ke ki tala no mai mua pe na i ai ha whaahinga whakawhi atungia na whakahoko ki he whenga koe ni ke kumi e totonu koe ni AKILISI pe a me he kabineti, me he puleanga, me he kakai o e whanua e NALESONI. na la ya pito te ufamatala be ai konga ni ngai konga ni ko me fa foi tu i kita ai Ngaahi hala fononga e fa mo ngai fa ngata ke mando i foki ko osi ko fa ho ko tikite no me mate valfitu na e ongo ko e fonua na e kovi au pito ko me fo o ai pes ko ni fa i lo pe o puleanga e atala ko tu ni me na ko kovi ani au pito ia na ia ngai whangata ia na ke ilo ki ai he parangi Harrison na ilo pe AKILISI ai na ia ngai whangata e whapoi tui ke te au na ia konga lahi o ngai kau ngā mea maheni, whamiri, kāinga na naulea hanga tonu mai pe ke te au kovi ngā au e whai pe taha ngai lea na ongo ke te au whamiri tonu pe hoku na ne whahamai ke te au koe mamnofo i tongani na son o tauhi ki hau e ki me puleanga. A mea o ke hawa fia mea, ke whae mea koe ni, ke hoko a mau ke mau whumua. Ana ia ngahi mea nei, whamamahi ke te au. Ana hanga toa ngahi mea a taptapui mi ngai ofa. O ikai ke ho mai ke te au koe uninga koe au e kopoe. Kai koe loea ke whae ni ngāwe. Koe hae au muia, pau be ke tari he loea, ai ngahi whaingata koe ia he. Na pehere wa tipu whamatala nai ki hau passporti. Ko hi na ia ngai ko ki whakalawe lahi na e hoko. Aga mantui whoki se tira na turi au mi Tonga. Au mo furo whe pua ni o e tahiwa hiwa taha. Na e awe awe polisi ki malai mga puna ki whamai nohi. Toko heka mga puna. O i kai ki toi whia mau ke tu sino i Tonga. Ko mea whamamahi ia. Ko hi ka kua paube ke utaria mea ko ia. Ko hi ko angai o ngā awe paube ke ai whaingata. Ka o te holo mui ngā awe ko ia. Pea nai kamata le wai ke ange ko e ai anga mo wi ko AKILISI man toi fona fatu na mama i taiwa ono fitu ya matok fe lo ki taiwa pal fitu ka we wanoa ya ko no be na hoko tangata ko ya ko fai ya ko ke te au kai na fenga fata mai ai ye ku ke ya ko ya ko malunga Tonga ko fai ya ko ya ya osko ya pa foke le ko e taiwa pal fitu ko ko ne loya ko me mawinga ke te au ko ngatai na fama fai foki e kato na manga whao ai ngā hilo ke lao, kau ai mawinga koe public law. Ko mea koe ki whaingata a na iahia. Ko mea koe ki ngāhi o nganga tai tāu e kakai na iahia. Koe ange koe na whamatala koe ki ai mea koe na hoko,
e kakai o family o koe ne ke na toi fere mai ke te au na e hoko ia koe me lahi na e ongo pe au family tono o e na e lotonga pitonga koe e te koe ne osko e opo I me koe tai wa valu tau no fo ai ki hoko ati hopo moko ko mau ai Fakau me Nusila ke foki mai koe ko fine ki o pai ya o ke ngalo foki mai koe ia na e ko wa ma koe ki fare maki na ko at koe ki loki koe fare maki pa pere ai ne ki te au ne me mai ko se hopo mama ni o pe ange ko se hopo ko I foki ka lava ke tau tai na ko ko mai folau le o spea ngai ho ne ai ko folau e fae ko I ko ne ilo I koe o wai me o ko tui ki ai ane te gai tua taha ke ni tala mai ki au hala ngāwe ko I ngā fok se te ta ko ki whanonga nau whai I malai koe o eako a malai koe mo hui ne ke mau hato ko ni mea taha ne ke a taha e ne ke a scholarship ya koe me preanga ne ke a scholarship ya koe me feitu ne ke a panga ia taha mo family e to ko ni mai ke wako na whai ka toa behavior tangata ki mo fineki ya mo au pe ya ko taha lea mawinga ke te au fineki I mo pa ne pe kia ne tala mai ke te au na son o kai ke a hao mo wa ki taha ko me mawinga ia e ke ko ngai tu ni pe ngai ta ako na ki pe ta ngai fai ba ta ngai ta mai o mawinga e ka tau to ya pe ke a no ko ngoi o kai ke a hao mo wa ki taha ta tau e pe ia pe ai ha wa hinga fi paki o fai o kai ke tu lo lo ka taha o kai ke a mo wa ki taha Pada pepe me mo I ko AKILISI. Ko mea taha ke mo mea. Ko taimi ko ni kamata ko ia November o taiwa wal fitu. Na e whahau ko TIKITE pe hoko ia ko whakaloto lahi. I kakai to lahi e ni ihi ko society mo ngai whapureanga. Pada kamata lewa ke hau ki tua e ngai whamata lai e ngai whapuripuri me I loto. O wale beku mai e tohi ia. Habea tahe o ri mai ki a ko AKILISI. O whamata la mai e ngāua ni star. Ngāue ai whare area, ai hike wāhenga kau whare area, ai ngāue pehe haua whā, ka te tongi haua walu. O mai ngai, whamatala whakapuleanga ko ia, o masio ai mo AKILISI, o mai ilo I le vai lahi ko ia, o e fuhu palpane malahi, hoko ki e whanua, ka tau te fito, ki e to tonu ko ia, tangata me fine Tonga se te tai. Mahate ki ngata pehe ngai whaingata ia ko ia, ngai mea e ke tonu ia, ki u whamatala uke ai ko i ko e mea pehe whawhoi tui. Ka ana I kai ke whaingo fua mea ko ia, Ka pehe pehe ki AKILISI, I anga ko ia o ne nofu. O mwhawhia fia wau ki te au, e ku alatu ko e he nove mai walu fitu, ta koe ua noe ma mawai. Pea o alatu ko o vare u ia o hoa, o vare u ia I family, o vare u ia I whanau. Pea koe ngahi mua meniti me ngahi aho, ma whio I ko ia, na e hange ne toi o mai ka te maua haiwi fo o, e ma mawai, o sie tau e whiha, o foki atu. Ne hangarewa o mai ka venga ki te au aki ene loto lahi ya aki ene fie mau ki mau tonu ko ia ai tangata ai pe ka kaina to ko ni mai tu ke ka kai ko yang ko Palestine malo lo ko Wesleyana ai fe kau to ta sona mana ka ve ko ni ana tu ke mo to ko ni ko ya patel so final pe to ko ni ka ngai ka pe anga la ke ka ko ke loto ke wa fe ke ngai fa ngata ko ia UHINGA tau hoko atu e koe no ai taimi, Koia. Ki mua kai pata whoki mai e NALESONI ki lawe ka nei ke hoko mai ke whamatala passporti. Kau whakaosi a tai pe moha ki whehu I heni ki he Ngaahi NGAUE koe ni ki he totonu koe ni ai AKILISI koe ni he hopo he tahiwa noa. E NALESONI koe high impact o ko lawe I pe whoki koe hopo koe nina makatunga hange koko whamatala makatuunga I he ene polokalama le tio. Pea nai mao ene totonu I he hopo koe ni. Koe halewa impact o hopo koe ni mo kumia koe ke mao ene totonu mo mao koe ene totonu ki he teke whakatemokalati pea moe patoa e sa hou. Ko mea koe nai mao wai, na e mahino rewa na ke he atu AKILISI I loko whare area mo e hatakai. Na e hanga rewa kia I iwi lahi au pito, ke hoko atu ene NGAUE mo he misi, ke oto hoko haf te hala ke he whahinga tūtua ni furi ki wanu koe nei whai koe kureanga tapa mo kureanga
o taimi ko ia e ko le lego ne mau ne kai to se ui ai na hoko at le vai o fai via o AKILISI I he utau ko ia e tai ba balu tai POHIVA o fai le vai to hopo ke me Ngaahi se kumi ke be I to tonu mo le lei ko ia NGAUE kai ko ia pe anga e ko me na le lei ai o ne loto aki me ko ia na ka kai na ku ata I tai mi ko ia na ku ata ka mo la ki niu ata dem ko fuka pe kia uhilaria wa mo ka kai ke pe ko me a foki ko kina tolu ko to ai ne ke ana tai mo na to na tu I fo I poini ko na tu AKILISI ko feinga ke ta ofi ai NGAUE fe hala ko ia fai ko rea nga I he loto lao mo tua I he fare hopo mo NGAUE anga ko to ai na le le wa me a ko hi u hoko rewa ai fo I tapepe ko fo I timi ai ko fo I timi ko ia na to tolu be ko fai AKILISI ono va ke kai me ko ki fare hopo ni mai o ku pe mo Harrison o vale pe ko fa ko asma ko ia ai palparema ko ia passport so ko ospe ai opolahi ko ni me valvalu ka ko lawa ni nai hoko ia ko ki lefa Britania ko leading case law ko me ko fo ama ko ke ka lawyer ko Tonga e fa mai no I kana to ka pa ala ko ta ma palparema I NGAUE anga to ka fainga me ko tope u fa hawa to ton Laki lau ai foi kopo ko AKILISI o me tai wa valvalu ai tutu ni ko ko ke suloa lau ia ke hoku ia o mama kamo I feinga ko ke solova palparema ke kumi to tonu ko ia a tangata ko fifine Tonga e ko ilo ia ko nga ko ka loe Tonga pe ke na to kanga na tolu I lau Ngaahi lau ko ia me ngai hopu I fare hopo ke tokoni ke tenga tolu e ka pana ke ha AKILISI POHIVA ia e kai ke mau to tonu e ko e to tanga FAKAPULE'ANGA. Ka bana ke AKILISI POHIVA e kai ke mau to tonu e to tanga ko e o NGAUE ba fahawa I mate na me na talato e to ka terine ko e na ui kapitania no help o hire and fire. Ko hanga atu NGAUE ke te ko e te ko tamte te ko e tante ko e ku firma ko e. Na mate au pito ka benga ko ia ai hu mai ai to tonu ai tanga tama fifine I hopo ko e ni o fa mai no I lewa o te to fai ma maula ko ia. Ko fantonga he ngai tau ki muni mai nga ke tau NGAUE to pe tau te fite ko nga FAKAPULE'ANGA ulai na nga ke fo ile due process with due process ki fo ile fa pitania no ia ko ka kano ko mafu ko due process ko to tonu ai to ta NGAUE ko FAKATAU e tutu uni ai fa mau I me ta hiwa balbalu ke mo uile lei ai fo tutu uni ka teline ko ya mai ke aon te ge ato fo I hopo ke ne whakai kai e to ka terine ko ia na puaki ko e whamau I me tai wa valu ko lele I o whai ko e teske po mua Wow. NALESONI ko ia ko mahina pa ko whamalo ato heni neonga ku ikai ke maui mai e tangata I ki he taimini ke ne whamalo I NGAUE au fuato ko ia na ke whakahoko ke kumia e totono ai Tonga pia pe he foki AKILISI POHIVA mo kau ngai FAKAPULE'ANGA pia mo hataha pe I Tonga e NALESONI na ke lave mani nai ke he tawhaki ko ni o e kumi e totono ai whanua he tawhaki ko ni o e passport ke ki lave mai mo ke ai whamole sai ke mua ko e bahau e passporti ko ma ko vila e passporti I he kamatanga ko e tai wa POHIVA ka e waha ko me o tai valu ke kamatanga tai POHIVA na ma ki NGAUE rewa pe mo Harrison ke fanki me ke he pe me faki opo ke he pe ko ke ma fega ko ke ma iloi o ki sio ke anga ko ia o ke lau pa I fo a ke pe ma whakatonga ko ia fo noa o kakai na ma whaile la hopo ono hopo e a Harrison I hope I fifine o Christine uta at I tahiwa walu ko e hopo I fifine ko ni na NGAUE ko ate na uko tonga komodo di sport na hanga turi e fifine ko ni whanof ma to hare fai hopo I fifine ko ni o he to ka teri de tatau pe ko na ma ko AKILISI na fai ke hopo fifine ko ni o malo ia a Christine uta atu me ke tonga pe taimini ta ko ni no mala e tau tohi o kamata leva ke mahino ki a mo Harrison o to lahi ang e palpare ma no for society NGAUE anga e osi ko ia I tahi wa valu pe na ma to hoko at mo Harrison I hopo abate mo mana tui na e tutuni ai
paremia me mo kabineti tai valu ke whakanofo whataimi a te tahaku e seta pustua ka me tō tahaku market tongi lapa ke ongo e whine me tangataini na ngau he office palasi pe ana e tukunau ki tua o i kai ke mahino hataimi ke na foki mai ke peto kua na ia ia paanga mo koloa na more office palasi na bahanga rewa mo Harrison o whai hopo e o mātua koe ni o whakailo ai pureanga pe a koe ke kamata koe ke whai hopo pe kore whamole more mai pureanga ko hala e nau ngau ne kamata ke ake mai ke te maua to katerine ko ia o to tonu ko ia tangata mo fine tonga ne kai ke ha ilo e kia pule anga matoi na fa fo ke ta pro kala ma ko malai o lao ko ni ko public law ka te ki fa ha tu te ko taimi ko hange ai te alu ko ki malai ko ia o hopo i fare hopo o ko be de ki mahalo ki to ta ko fa he ta ya ko me le ke te ilo ai nau ko hau me fa ko ta ai ko vinga ku ke ilo ya nau ko ka loya ai puleanga a ka loya ko se mua se awa se tolu ya me ka loya ko na tu ko me he puleanga ye ku ilo ko a ko i valu hiva ko ka loya ko e puleanga me ka loya ka to i tonga de ke ala na tolu ke fa ko ya lao public law ke nau ilo ai ka no kato public law FAKATAU ki konistutone mo lao Pana kamata rewa ke mawhai koe hopo koe nia e seta pustua. Pea mo maa ke tongi lava. Pea na e tukulolo e puleanga taka mai. Fe ke TAMATE'I hopo kai o ate mea kufie mahu e o mātua koe ni. Pea na e whawhoki rewa e seta ke ngai whapuleanga. Pea o mai mo tutongi ke mau mo ngai whamore koe a e seta. Pea mo tangatai koe o maa ke tongi lava i walu ia. Pea kai ke lota maa ke te ke toi whoku ne motua. O mai pe ai pahanga FAKATAU ke mau koe nai hoko ai ka beheku kamata lewa ke maki unu ati loto fonua ki ngāue whalao ke totonu koe ai kakahi au ke unki ai Koe. Koe mea koe ke passporti koe taulaki aku me palparema koe ne passporti koe alatu i walu hiva mantu i whoki taimi koe ia whamatala nai koe uwhamore ko toa alau ki tonga whalau mai ni matu o furu e tau mai kumi ulao totonge u fitu ke kumi ulao mea na ke ha famore a pres mea ka to ko ya na fu ko to te ya we ko ku ala tu ta pa ma mai ki mala pa puna ke foki mai ki nusilan o ku ma la ki ni o fale mai ki maua ko tai mi ko ya na ke loya pe ala ni pa e ka pe ka po ka mo tra ni foki fili fale ale na ha ala ki ni mala pa puna pe mai ya maua mo pres mo ilo o FAKATAU e passport tonga ka bea to AKILISI kai pe mala ki niu o si ai nai na si o tu e kanita o ne to ha ke ne passport tonga o ange ki to ta ha ko e no sila ko i ka ai no se ai pata o pe ha le va kala fa mo mo ala o fe si ai na ko ya ko i ke si o pe ko si ai na mo ni pe ko si ai na loi a to i mai le va la ki ai to ko fe fine si ai na ko ya o ko re la ki an mo ko re fe fine ke ta si o ke ne passport mantu ko yang ani FAKAKAU faloya aktawe FAKAKAU ka laki ning wala laki ning to mai ko re fine ha ko passport ko laki sio ya passport tonga ko si aina ko laki sio ya AKILISI passport tonga ko si aina pa ma vai ma pa ko te ngāue AKILISI ye passport ya me ko ye passport ko hopo loloa hopo lele hopo mahu inga ke fonua so ko osie o ha ko ya pa mangare mo Rodney Harrison te o TIKITE ko hopo na no fo pe foka Harrison ni ke na ke tata na la tonga wa na wa ro fa ko ngāue ko tonga wa de fa o TIKITE tai ma ki ba pe ke ngaro na ala to ki fa ma ya ga me ko mi sini ai ko ne we le fa pitania ko photocopy ko hiki ta tau ha pepa o ala te ko me ku fatunga ko TIKITE o ate fa mawanga ya oskoia ya tari ta ine ta sta pa mai ta to tong fa hu pilot o ha ko te ala tu ko rangi ta ine e la mo ki to tong ko mi sini photocopy ki photocopy mai ki lai pepa ko me ta mai ta ine e albo ke mi sini ko na ku ko ala tu ke mi sini lo to fa ko fa mawanga o tu wai e fa mawanga just Martin ko
na ne fai hopo ka English ko ne tai walu. Pe mai ai fa mau ke ta. Mr. TUPOU, kame o ke Hawaii ke ni. O be ko habe ki ai ke ko le photocopy ki lai pepa ko. Pe mai le wa ai ek fa mau lai fa palani. Is this another can of worms? I want to ko toi ki nge kapa ai ko FAKATAU ko fangi molo kaweni o kai ke tonu ke kapa me kai ko ni. O be le wa ai. It is a can full of worms. Pe mai ai fa mau. Well, you better look out for yourself. Okay? Ke ngalo ya ai to sio mai fa mau o to iloi. Ko to fu me mafasia la yang au pitoin o ko awat mo ya man mahino le vai ke tai ko ya o to la yang le va ai mana ko o akilisi ai hau ai pakai ngau FAKAPULE'ANGA ngau he loto ngai potu ngau ko na fai ko FAKATAU e passport o laku mai ngai tohi ke fare o akilisi o mai ngai receipt o totongi ko ya FAKATAU passport o mai ngai ingoa o kakai me fetu FAKATAU ai passport o mai ai ngai fonga ko me o lai mai ilo ya pe fahua tu ko ai TIKITE ko ya tai wa POHIVA pe TUTU ni fa mawanga e fai hopo pe I tau ko ya o fai lo ko preanga ke passport ko me mari ta o hopo ko ni te pi fa ha pe mahino ya ki to ta loya ko ko tai mi ko mantu ko hopo civile ko tai mi ko fahua ko statement claim ai ko statement claim le fa pitania ko TIKITE fa ilo hopo civile ko angaleva ai o valu ke fai ta e na mai na statement of defense pe ko mai na tari ko ke tu poti ko o na tolu ke mau lao ko hopo passport ina te ke fa hu to ta mai e pure anga na statement of defense ko ha na tohi o tari mai tu poti ko me bena na fai o tala mai o tai fa lao e ma fai le ko e TIKITE hopo ne ke na tari mai na to ha feu ita ko me ko na Hoko mantui na talatu e sanuari o tahiwa palu na fai ki hopo ke taaki mai a record ko ya kabineti mana to fai ta tau pe me ko ya ki passport na fai ki hopo si ke taaki mai a record ko ya o FAKATAU passport ko mantui ko time fu ko ya e ke agris a FAKATAU passport I farelea na ke ngaro ya a taria preanga na fo mai a hanga FAKATAU e minister ko pe kia malolo a kauola na netari e fare area o kai e mau FAKATAU a passport Tonga o se tesi na netari o ne lea ki fare area mantu I foki se tita o lea ko I fare area ki tamantu ko kai ko ya na o sfuakava I to tapu e tai ko na famatala ki mo atmo pe o to ta fare area ko to pe u fare area o ku fuakava to tapu o ko fuakava I to tapu e ao o tua te tauhi allow me pulistu tone e hao mo ma on ko lea whakalao ia a tō taha minister. Ko whanau koe ki e mea koe a minister pa pe koe haho fuakawa whai I whare lea te ke tau e konistu tone ke mahani on. Mana hoko rewa whakaivia ki a au mga kris ke mahoko ata ngāwe koe ki kumi koe ki e passporti ne kai ke tari POHIVA ai tūtuni e whakamaulahi I e tahiwa waluhiwa ke whai e hopo. Panau tangi rewa ke whamawanga tangi I e tau ko ia, ke malolo rewa ke tawhaki e whamaulahi, ke maua rewa ke whamawanga tangi. Ke maua ke whamawanga tangi, ke tūtoni e whamawanga tangi I Sanuari o e tahiwa hiwa taha ke whai e hopo. Sanuari o tahiwa hiwa taha. Ke whai e hopo passporti, oua toi toloi, ko lea e whamawanga tangi. Oua toi toloi. Ko tutune e whamawanga tangi na whai I September o I Himanoa, ke whai Sanuari ai hopo e whamaulahi. Ke maua atu koe ki e office koe o whamaulahi, Sanuari koe o tahiwa I mataha. Ai ko inga koe maua atu koe koa mua glis, matu koe tawa koe e atalaki, ko ma whai whakailo, koe whai koe taha, koe whailo koe o TIKITE passporti e setita, na e tō tolu ai kai na e whakailo. Koe tō taha whailoa uaki I e lao o koe Kingdom of Tonga. Koe tō taha whailoa whikaua, koe pare mia koe au Tonga. Koe tō taha whikatolu,
e minsta ko yo prenga Tonga se sol koka aya ko loya ko mai kingdom of Tonga ko to ta ko Martin be crown law ko ya prenga to ta ne fonga I paremi Tonga Martin to ta ne fonga ko se sol koka ko Clive Edwards the mawat le sanwari ko ya o tahiva hiva ko he butu puni fo ke wa mau tangi o to toloi ave ki fa mau angalahi ya fai hopo o to toloi o mau ke ai ke o mai a ko ke fai ai hopo ya to tu be ang loya ko ni ai tau kapo a Martin pe mo Clive talangi ki e pa mau ko fe fa mo oni o fa tau e passporti ko fe ai evidence o ku fa mo ni o fa tau e pe ko ya o skakato me ko ya e kato to angarewa ai utohiga AKILISI ko ha me na o ani ko receipt ko me fare panga ta tau e receipt ko ya ko ma we receipt e AKILISI mo me fe ko ta no lo ai ko receipt ko o totongi ko e fa mano America e fare panga ko me ko na hoko ko ha we ka usia ina na o pe office ko ya akawola tap moia ia polisi una fa fono u form wai ko kore uraki ko kore ke de liu Tonga ko application ke Tonga nationality ko kore ko ia fa fono pe ko tutu ni ko akawola o kai ke ha totongi tau pe ko travel checks ko check ko cash ko totongi ko ngawe fika uraki te uraki le liu Tonga pa to mai passporti ko te kore ke o mai e te Tonga nationality ko tangata I fonua Tonga ko te fine fonua Tonga e panga ta mano America cash ko kore va no wa ko fa form ko kore ke mai te passport Tonga o fa mano America cash ko me ka to ko ia na fai u ave me ko ia panga ya mo fa form office ko ia minister policy I longo the direva ka Ngaawe ai ko ka malunga e ma polisi na to kon ya ka ola na ulawe panga na to kon ke fa fonde formu na stapa ya formu famoni ka ola no mafai ne foa ke tangata I fonua Tonga ye mo ko China o se ne to tonga ni tamano oskoia mai formu ke kore passporti to tonga fa mano America cash pangeia famoni mai ka ola mai ho passport Tonga sai ko osi ko ia ko mantei se te ko famatala ko ni o te ke famatala tai ki ai tapu AKILISI ke lota AKILISI e mahanga famatala me ko ni ka ku pekia tanga tapia ko osi ko ia tana ko panga o se ngau a ko ia ka be ko ka se ai na ta nema yo fa ore vai ka toreta panga yo fa ore vai pa mo ka se ai na ko ia na fa ore mo ko ngai ma lunga ma polisi na mai mo ya abi fare panga o ke taimi ko na ko fare panga na tu le va kanita o lau e na panga ka mai leva I receipt ko to tari to tongi FAKAPULE'ANGA le puleanga Tonga tu wai o longa government of Tonga tu wai ko receipt ta mano America receipt ta fa mano America le lau e ka ngau e fare panga ai panga o abre va tu ko moi fare panga le mai leva receipt yo liu ke Tonga the my receipt your passport sai tau leva ke sia I fare panga tari I Hawaiian Airlines ke ha ave ke America ko me ale hoko e osko e huma ko e sei na mi loto pe amo ka polisi ko na na o mai moia fa fe a mai na ore va fa na ki fa fia ki fare kai pe osko ia na ma ka polisi pe fo ka tia ho ka te ka sei na ko pe ha ore ka sei na o man te tai ni ko ia na hanga ulau ha mo fia ke ame ai mi sin photocopy I NUKU'ALOFA ko mi sin pena ma NUKU'ALOFA na tu e fe tu office sas in lani office equipment na alo se ina ko to ape ko ya minute pe ko ya ko kai mau na ore va na receipt Tonga o photocopy na to I Tonga o photocopy na passport Tonga o photocopy na receipt ko pa fata passport Tonga o photocopy
na fa ore na ka to ko mau na ko na ma re ke ka ta apuna ha be ko ia ai ko a be u a to ko sili Tonga ko ia ko hai mau lao ko ko mau lao ko e tatau ke lao mo tutun ko lao Tonga e Nationality Act o talamai he taha ngai bes ko ia ko to taha ko o feeling Tonga o pau ke I Tonga ano sino I he tau e nima ke I Tonga ano sino ko kupu ia lao pea ke poto I he lea whakatonga ko kakaya ko ni te kai ke aho nima na no foi Tonga ana luaki ua te ke na poto na toi lea whakatonga ai ko ongo foi se tesi ko ia mi he lao ko Nationality Act ko ia Tonga o ko mau ia ko ke kakato lao ia ne o sipe a het fa benima no he kana toi va puna alu kin mo ko mai no seria Oi. sai ko taha te ta be ki me mari la ngai me mari e a me fai va ko me Hollywood ko taha e me mari ko taha ngawe a ko mai fai ko alo ke fare ko ni fai ko photocopy ko office equipment o fai fanki FAKATAU loi ai fare ko loha we ka usio ke ka usia ina na o mai ko kore ko ke photocopy na Ngaahi pe pa mo passport e os ko ia pa usio leva ka e ta ine ko tamsi officio to mai passport o photocopy os ko ia pa alo sai na ko ia o me sai na ko e na hare va tari tu a ke tu pa NGAUE o tu ga NGAUE o si loi fo ga ki tamsi ta ine ko nga ko I loto pa muy mai avia I to ta o ha ki to ta ko ya ko ne alu tala ma ko ai te pasi ke ka alu ki homa pa ma pata tala no mai hala o ska pa ma ta no ai pasi o ta te walo ave ko ki homa ko hike ma maheni mo to ta ya a no ko ko ha me ta pasi o taria me hifu mai me homa ya ma lo le va ave le ki office equipment ko ta pe NGAUE a loya setita o kai ko te loya pe fare ho o te alo kumi a ngai whamoni ko evidence o NGAUE no ala wa kumi o mau vai ko kai ho ta be ko kai ho ta ko fia fi be ko ato au mai ona u fatala ga lewa ke fa mai la ko fa matala setita la ngai me ka te tu la vai no fa matala te ke ure ka ta Alo. la ga lewa ke on ita mai le taimi ko mo fotocopia ko passport Tonga ai ke lomi ke ua ai copy ko ai copy pa ke to ta ri pe ke ka ve ve la no pa ke to mare me ta ke kanta pe o su ko ta to ko pure alo to e ka ba e fa to no we fo me tu ke nga alo ave ke ve ve o alo ke ve ve pa ke to ka to fa to pe pa ko ta fa la ko he ta ma pas ko ta pa o ka ko mai lai pe pa ko me la na mama wa na famoni ko ngai lai pepa ko receipt ni fare panga o tohi ko Hili Tonga mo passport Tonga ai ko fenga ni ke ma famoni ke fai kai ia tala ko pleanga o bi kai ke ma FAKATAU passport ko to fa matalan ke me ko ia ko ta ha NGAUE loya ko ne komi ke ni famoni ko ta hai Tonga se te falala ki ai ko pa ke fai NGAUE fai wa ko a James Bond Ko ia. o pa mo fai wa ke te kumi ke mau e famoni ona kumi leva mau ka ko a ko e fia mama tu ke tanga pasita e ka te fine ko ni ale ki homa ko foi mo katoa ko ale ba griso tan so ki he a gono ko to lo wa ai pe a gris I fare are ai ke itala pe ko pa ki FAKATAU passport sai te ki va pe tala no ake o mau e famoni o FAKATAU passport ko ha famoni no o kui fe panga ko ha ka kai una fofonga I pleanga ke FAKATAU passport I Tonga pe momori na fale ko re tokoni a kui fok mai ki muslani o hanga re wa ha ke pleanga musila te na to kanga I hu mai ko ka kai me Tonga o ha ngai passport ia ko kai Tonga pana fia la ki a pito pleanga musila ko fa hanga ko ia ta mai na to dia o kuna fa to kanga I wi ai ka Asia ka Oceania o
na hau ke passport tonga o hu mai e malai wa puna nusila ko ia ho ha ai fon wa i wanga fe e asimai ka kai ko ni mo passport tonga na to bebe mo ko ke pa Australia na to ko ni mai mo na to ia ange ko ni passport tonga fo ki na pa kia i France na hange hau ta lahi hau ko passport ia na lai ko ke fatau ko tai mi ko hau ko passport o ka wi hangai koloa o ko le kapitane ko diplomatic property pe ko koloa ia o fataptapu ki to ilo hapuleanga ia kana hanga e customo a Australia o sibi ai u koloa ko na o mai ko mi France e ave ki tonga o to ngai pu ko na usio ki lot o passport tonga na honga mele o mai le ko ke te au o ilo ile vai o fai ai u mea ko ni na o mai le pa mo takai na fonga ai puleanga i Muri i Australia i Hong Kong i Hawaii i Amerika na fotu e ka fonga e fatau ai ko ka kau salesman ko kai na fatau ate passport o mai no ya selitai Mahina o pito e NALESONI. Ai whakamatala koe na ko ke hanga o tuku ange mai pa mau whakamalo au pito ai ko malau koe koloa mai tāpua ki hona mao koe i he whawhini. E NALESONI, o kia e keisi a tonga pe ako o hake nia from time to time. Ai keisi koe ni koe ki he tuku a kii o e ekparevia marolo. Pe ko lawe i pe foki na e kawai ai feitu una i he ngai hopo koe ni ki hono kumia ngai totonu ai ni ihi kawai ai kau whafafonga o e kakai kawai ekparevia marolo. Ki he toto koe na NUKU'ALOFA. Ke ki lawe mai mua ki ai ke mau a hatari moha mo oni o tuku a kii ko ia ko e kau whafafonga pe mo ekparevia na nau toto a NUKU'ALOFA. So, i mo ba wal ai. Deve que vai pegar best house con ie passport. Malo. O to Maria, ma tu no talat, e ta e fatongia loia, e algo ni fa moni ki pareo. Sai, os ma wen ngai tepa, os ma mo talita toni. Ko fere vai le ko tu e paga. Na mama mo AKILISI ai tohi. Ko tohi ko ia ko miniti ai fatato koni. Ko miniti ai fatato koni ko ni afio o uma ala to a fatu a o ni tutu ni ai e FAKATAU e passport tonga pea e whakaava toi panke i Amerika pea ko mea te nau whamoni mawhai toi panke ko ia o asma ingoa ko ia na masio mai lai pepa ko ia na hau e tō tahai o mai ka te mau pea na mahina rewa ka te maua panga o kui toi panke ko ni panke i Amerika o kui ko Bank of America National Association and Trust ko tahe ngai panke LALAHI o Amerika ma fai lewa NGAUE o mailoi ante o whamatala nei na tāna ke cash kai ke whiema o ke tari e whakatau sieke ke whakatau cash o whao e ngai katoreta i o kisi whalepanga i NUKU'ALOFA ko tau mago e wapuna ko e Hawaiian Air ma whai ki whatoro mau ko e wapuna e wape ai ko e cash ko ni e na fa ka tore tare vai pe hau e fi tani ko hau ba bona ta hau to po pe hau re fi ka u ta da malonga na polisi na mai me ale ke fa na ka tore ta ko ni na tu ka te ki mai ba bona ki fa mo to tare ba bona ke ha to ko hi fa mai ko ba bona ka tangata pa lang e ko to na hi fa mai le ba haru ke ki fare tai tari fo no pe mo to ma ba bona o sia ka na ta polisi ko ni le manto i sveti tako NGAUE ai loia ko whakatotolo o whakatotolo ia ilo i ko taimi fui puna taha Hawaiian Air mo ka tangata ko ni me katoreta na mau heka whataha te mo ka tangata ko ni i wapuna ko i nau heka moa e wapuna ko Hawaiian Air o almoia tolo mo hi whatape ka no lulu mo hi whai heka ke wapuna taha ko almoia ko i San Francisco mo hi whataha alo e nau mea lerei mua o ala te si mui o ale belere o au ke fare ko ni panke ko ia ko Bank of America o tu e hala i loa i San Francisco ko Union Square e loto kolo o tu e panke lahi ko ni pau i loa lewa ko fitu en ku i ko ki ai katoleta ko nei fau pe fau me fare panga ko i Tonga sai o i loa lewa ko panke
na te fai mo fangi fe komi pe na me kauloya mo ka kai pe na to koni ki au I San Francisco man tu ko komi en se puta e o mai I bank statement I toi panke ko uhi ko fa mo oni fa osi ko fa mo ni ko fa tau e pa passporti ka ko fe pa hanga fa mo ni ko fa tau e pa passporti pe ma ureva me ko ya mi o ta pe San Francisco hanga lau kai pa ngau na fa mo fu na gua ke ngai fe tu ko Chinatown ya mo I loi pe America mo I loi ko Chinatown ni o kai ko fe tu fa mo fu ke alu ke ai hato ta melo melo pa policia o fe tu ia o Ngaahi mo ui fasiaina o Ngaahi fe tu ke lava pe ke te hua te haon ya kai te lava ke te toi hawa pa haon te kai lo ai pe kana gua ke ngai fe tu ko ia na to koni ke te au ka private investigator I San Francisco ya mo kau fai ngong na newspaper I America o ai fototolo ki fe tu ko Reno ki fe tu ko Las Vegas ka wa ke fe tu ko Salt Lake City o fe loa ki ai mo kau tangata na na wa ai pahanga ko ni I Hawaii I America ya na ko fai de wa NGAUE pe America o mau ai bank statement o pahanga o toi panke ko ia na tutu ni afi ko inga toi panke ko ia Tonga Trust Fund ko bank statement ia ko fifia lai apitoa te usio ke toi panke te usio ke palanis ko toi panke ko panga to 2.5 milion Wow. ko tu lai ko toi me ta na kumi kai ma toi ko NGAUE ai loya ko kumi ye ki tohi ko famoni ai ko akakai ko ni to tolu ko ia famoni ki NGAUE ko toi panke na te fai mai ki fe kumi kai na nga ke kau tama private investigator pe San Francisco mo ngai fai ke be ya mandi fo se ti tana ki NGAUE ai panke New Zealand I mo ba to la ya tau ni ma o ki ilo ke anga ko ia panke ya na ku lava leva o mai tatau o photocopy o signature card ai to tolu ko ni o ta hai to tolu ko ia aso koka ko UHINGA ia na kawa aso koka I failo e ko ia na ta o to tolu ko ia na famoni to panke I America u fanga tapu le tapu mo ia ko ne pekia ko ke heni ko ke o mai fai ko ia o ne famatala hana ko famatala ni na mau ko ia eu ai ko me na fo mai mai America ko bank statement para nis ko to panke mo signature card ko ia ka kai ko ia mau falere to panke ya na fo mai mai Tonga to gitu ai na ke film mai fo ka nai ko hai ngai fai ngata Ko ko ke to kon ga AKILISI ko ta ngai fai ngata ko ia ma ka ne fai ta na ku ilo be ai Hawaii di wa ta o no foi api ai o mawahe me api o alu koe ki LA pea whiutake e tō taha iau I Hawaii o talamai na soni na ke mawahe atu pea ne pō koe tama polisi tonga ko mea na e hau ia alu ke api koe na ke no foi na e hau eke hai ui e hau ai e koe tama polisi mahalunga ia I puleanga tonga koe polisi tonga na e whikau e akau ola ke neanga mui mui iau ke Amerika ya tante mui le wao alo ilo e whetu ko toa bena hui ai ya tante ilo pe mahau nai whai e nai whoki mai tō taha koe ni o ai ne report ki whataha toko ni na ke ilo I report ko ia se tita ko report ko ia ne whamatala ia I o whai whatotolo I o whai whikume a AKILISI pe mona NALESONI TUPOU ngā koe ni kau ki whatau passporti e koe tō taha koe ni polisi ko winga kei nai kau moi a koe ngāwe koe whatau koe ai passporti na e pesi e wha whamatala o ko mau e tatau koe o ko tau i o au ke ahon ko whamatala whafufu ia me tō taha polisi marunga koe ni ki a kau ola ke awe a kau ola ki a TUPOU wha koe tui o Tonga I whatato koe ni o whakaha ki ai ke nau whia maarie koe taha ngai konga parakalafi ke kongi mui koe a tohi koe ni o pehe ai mo whia maarie pe ki mau tōru ia ko os whatotolo I au pa ko os mui mui ai ngā koe NALESONI TUPOU pa ko os whatotolo I ngāwe AKILISI POHIVA I Amerika
Ko ya me mo ha ki ai ko start ka de motor ko to hu pe ana le son tupou ki Hawaii Honolulu e lava leva ke to ene mo ia ko le ana nga ko to ko wow wai ko ma le wa to ko ni pa ma tu pe mo ke so fu ya na panga le va o tu ki ave to hi ta tau to hi ki Palestine ko yo Amerika i Washington mo ku e ki ai pe ku Fakaofo pe puleanga Amerika ke ha puleanga ke na o ma TAMATE'I ka kai ko i Amerika ya ko to talano lo ai me ko ta ya ko to gilo le me puleanga Amerika ku ngau e ke puleanga Tonga ai panke fu i Amerika i FAKATAU ngau ta fala sai ka te tu ko ke ta faki ku hi ka o fok mare ma fa moni ko i Tonga i Hoko passport ya ta fok mare ki Sanuari ko ta hiva taha ye fataha ko na matala ki ani nai ya mau tu ko ya tutu ni mai fa mau pe mai fa mau o ta tau ke tutu ni ko ya i September ta hiva noa ai fa ma tangi na tutu ni fa ma tangi ke abi aho set ana tai aho mo tai ni mo hoa e fa ya e hopo ko ni pe kai to loi ya pe mare va loya ko ya ai fai lo ai ta ko Martin palangi me planwa pe mo private what's ki fa mau ko talo e tau faton ton ko na lean ko talo e tau faton ton we hopo ko ni diga ke tau sio ki fa mo on ta e sio mai fa mau ke te au o pe at ki fa mau ga me ke to kanga ti ai ma tu fo se dita e kai ke u loto au ke ave no ia fa mo ni o passport ni ia ta koi e koi uhi ko atu be me ko ia ne fa ule vai me ne taria me ko mau ia mari ka te kitu ki mo ko e aho ko ia aho moniten Sanuari ye aho fai te ko ki mo monite na mau fataha mo fa mau pe ta mai fa mau to lo e to po ki va monite ki ta lato e tu ni ke aho mo tai ni fa e ho ko ni ka mama to ko ma rewa mo au le fai te ko ia o fia o pulava ngau o mai no fai ho mai no ke te au e fai malo e ai foi ben mai no ki tua o ia loi ka mo ngau ta fala o fai na kala ki fi tu pe alo mai ki me te kavatonga o skap o alo ki tau ta kai lo pe ngai fai kavatonga ya tu po fai te ko ia pa fo ki api ko fe fo ka ko ki api ma ko e wahinga o hau ke se mo ko ka o kai lo ka tawa wow o fao ai a ngai fa mo kai lo ai mo passport ai nai moi holo pe ave ka polisi Tonga tai ko ki lo be pa ma tu ko e bong monite pa ko le ke fa mau ke maksio ki ai pa ma tu ia pa ta fa mau tu ma ki ha fe oa wai ki me ko e mai fa mau ha me ko ko u fa mo ni na ka si me le po flight ko te to kan ke fa mau te lava pe ho ko te o ha ore va o alu ki fare polisi o alofa ma ko o squata me hi ma pompongi o ate o kaka ate kanika tange ki to tai vai ki me ko to kan ki ai ku koloa ku passport no ka to ngaue me ku me faloia e kai lo me ka o si lo be na to ruia awe fare polisi yanga ku pe mare vai ta ko e son muy mai hen pe maore va hu ke lo o tau tu ko ya hawe inspekita o inspekita ko ya ko pure ya o va fa to tolo ko ka polisi o si lo be ya o lo to fa tolo fa mo ni ko ya passport va be ta ba fe lo va be ma le va ya me ke to kan ki ai ko pe tio ko ku ka to ngawe na passport ti mo tikite fo ki musila ya mo fangi to i fa fo tu ya ya mo ngai to lao au inga na puria me ku ka po fa te mo na fa
Ko fe ospiko ulea. Pe mare va tama polisi ka. Nason. Ko kato o suatu ki polisi ma kato. Patio o kato. Pe mai polisi. Na wala tu I pongpong ya de u I mautu nga bebe ho mawati o kuto mo ya te fare kalap kabatonga ko na ki ai po flight. Uri mai o kato de. Wala ki kato. Ko me na wi loi o kamata ke vela passporti. La oleva polisi o to mai kato. To mai passporti kamata vela. Talaman. Ko passporti ba ti o passporti. O talange. Sai be wengi to kanga au ke kai loa to nga kato. Ko kumia ki fare hopo. O ha be o ta ko ke tu le ko ti. Na kai hasi kato. Ko kai loa. We go foki au tali mai fa mau e hafi. O ha le ba. O ba me ke to no fa ka polisi. O ha le ba se di ta au ke te tu ia ta. Na o se ai beta tau ia to. Famon. Na wala au tu ko te tu ke. Na fa o ni katata. La ave famon ta. Fufu ia te tu ta. O fokat le mo ki fare hopo mau te hafi mo fu. O smau pe pe pa. Begrego e Clive pe mo loya ta fa mau. We have evidence, we have famon. The tau te AKILISI. O kapa tu kia. Toa ke toi kona yoruma. Toa ke pa AKILISI ta tau ko o passport ko na mau ko me fare koloa. Toa ke mo ta tau ko nationality certificate. Toa ke mo ta tau ko receipt to tonko I fare pa. The sure get fa mau. Toa pe mai fa mau kia. Mr. TUPOU, is there any more? Yes. Ukama to AKILISI. Tuange kia I bank statement ko passport. Yang ada AKILISI. Toa ke me kato atu ke fa mau. Toa re felicita angi di fa mau. Sio be fa mau ke me. Ospeni de ta. Te felicita. Ave ko toa umea ko nyo nima. Kia ngo loya ko fai ko patau ko. Ai ko ruaki. Ko toi kore ko ki riri Tonga. Ua. Toi kore ko ki passport Tonga. Tolu. Ko receipt ko mi fare panga ko ia to tongi ko ia ko toi li kai. Mo receipt ko ia ko passporti. Pe moe bank state. Pe atleva ke ni ma ko o Clive. Siukai. Clive Edwards. Oskoya. The past level kia Martin. The lawyer eta. Na siukai. Ospegoya. The amario ke ni ma felicita. The fight kato e unga ko ni serita. I lot of office ko ia fa mawa. Kai ke ilo kia hata haito. Ngata pe horis ko ia loki fa mawa. Atoi fa mau, pe mai fa mau ki ang loya ko vai ta. Ya to me mo to kanga ki ai. Ya to me mo to fie le ki ai. Ya le va ang loya Clive Edwards, pe mo Martin, vai puleanga. Pe te ato me te mo to kanga. Pe mai fa mau. Felicita. O go tutuni. E ahoni. E fai hopo ko ni. E time hi va to noa. E aha monite, o e aho ia I February. Aia, koe mautanoa ni he monite, ka tuku mare vai wike ua, ke monite, ke whai ai hopo. Pia te mai whamau. E kai ke toi liu, tutuni, e kai ke toi tari, ha toi kore, ke toi tolo I hopo. E te pe mai rewa, ke aho mua kris, ngaino ka maua, ma pe atle kio, ngaino ka maua, pe mai whamau ki loya koe puleanga, mahino ki a moa, I o maino moa. Pe mai whamau, good luck. Pe mau humarewa ki tua, o stari ai me lere, o ave whangaton lewa o loya koe puleanga, I palas, I ene afio. Ai e tau be, maro koe,
o fului me ha tata ko e fia fi be ko fanonga le tio o tala ai ngong me fanonong me ofisi ko ina fio o tutoni ke fa ba fa le a e a monite no ai a ko smai no le va ga lolo ai preanga e fa ba le fa le a ko taimi ko ya ko sia loya me pitani mai preanga e tari pe to fare e ne fa we lao e ri we lao o fa o le va lao ko e fa lao ko ya fa tau e passport na fa ko lao ko ka mata monit fa te ko wiki ko na mau ai na fo na ya wiki muslan ko fo ki o se tau e wa ngau ke mai no ki au ko ke fai ho ka monite foto falarea lao falau yang aku tak falau tu sete lao tu owa lao ko ya prelol lao tu tol osco avia fi avegenia fio famonia tu prelol o ko leva ko lao o falau reva ai ngau tak falau e tu prelol la fai reva ala ka fa ko na fai ko na fai NUKU'ALOFA na taki ko pate si o final ka mo apla ka be makakai na lava pas e na mama imagino ta o moni be AKILISI e fatau e passporti o na ta falao ta e passporti ko la fa hai na fai ko ya na ka ke lota ke Tonga o tu forget leva o se fai te o forget te moni o si falao ai NGAUE ko ni be a bebe ko o si foi faiva kana wi fata ko mu apuna na tali mai ka polisi ai o ta mai te to he ka be ba apuna fo ki mai ko ki tali au e prenga tonga ai tonga Wow. be mau ki tu ai i mai apuna au koreang ke polisi ko ya ai ko ya ko passporti ke mai mo ai ko ki fa mari ke o fa FAKAKAUKAU kai ke wilo ya wi ka kai ko tu ko i tu ko Hoko mai ta fa ki ko Hoko ta ko ka polisi ka na te polisi ko tu ni a sta polisi e tap ke o to e fokan i Tonga pau ko ran pe ke polisi fa mo more wai ku ki to tonu pe ke a ke telefoni e ke o fitu taki me a confirma pau haure vai ke telefoni pe officio telefoni ki ai commission office ko i foco passport usila me tai mi go te alo ai o ta usila o la be a fitu wai te totonu te kumi ki o FAKAPULE'ANGA usila o fa ki ai ui ai mea o ko ke kita ona u report leva ke ai ko usila ko i popua o ta an ko ni po ke ka polisi ya ko i ko to ta usila o ko firma o ke ne malu ya ya oskoia au toi fai telefoni eta o telefoni ka AKILISI o talangi ai o puka ka polisi ke fa foka ai mala ya oskoia au telefoni eta o telefoni ki fa mawai o vai me a helao con istituto ne ko habeas corpus ko lao ia o pau fa ho kita ke puke kita ka polisi lao pa te be ta fa lao na NGAUE o te ui leva ke konga kupula ko ni habeas corpus ke ao tuangi kita be ke a populang fai pana ko tare ma mau fa mau ki ono at fanga pe o korang ai ke fai hopo tai be ko ia i lao ko ia habeas corpus ko istituto ne pe tutu ne be fa mau ki polisi ko ia i mai papuna pau toki ilo i ai ta ko ka kai fifine mo tangata ko tua ko ka polisi ko to ai
ai tutu ni ko e whanau pekere ai whamau ki polisi koe malama puna. O ko whia ho hingoa, ko whia ho rank, pia ke whikutaki ki o mo minister, o ko whia ke hao ne loya ki o wapinofanga, pia ke tutu ni ki e pure polisi, ke hao no sino, ke hao mo ne loya. Pia mau mātoko re vai o pau rewa ki wapinofanga koe e whamau, pia kono moni na no, na tāga be whamau ka nā tolu, ia te TUPOU me ka ofisa malunga polisi ke me firma ni o talanga me ko firma o te na ofisa mai ka o te na Fakaofo ki au te na Fakaofo o nge ta taina te fok pe ta ko firma ko ko ngo ta no ko ia pa le ba ko fahinga ulunganga mau lao ia na fai la tau te fito ke passport pe o kai ke hanga tupu aki ko ha ka me o ke tolonga ai passport me he tahiwa balu iwa tahiwa hiva wafe mahiwa wafe tahiwa awen ke wafe wataha o ke mo ui pe foi kabenga ko ia na ko no pe ia seti Wow. NALESONI o te aha mea o ke loto ke o mai he keisi koe ne passporti. O te ke tokanga koe ki he taimi o ku mātua aki mahu inga whakamatala koe o mai. O te aha mea o ke loto ke o mai he keisi passporti e NALESONI lolo tonga no mao koe i he whiawhini. Io, sai, koe harewa ai passporti nai whakatau. Nai kamata koe whakatau. Nai whakatau e passporti koe ke mahu ai Tonga. Koe rak passporti. Pea nau ilo koe lai koe paanga koe mahu ai. Pea toi whaurewa e foi konga passport for all nai ui koe Tonga protected passport. Ai koe Tonga protected passport koe ki passporti makehe toku aia. Koe waha aia koe passporti koe mahu koe Tonga. Koe passporti koe ngāki koe tunga ki olunga ke ka diplomatiki. Ai koe Tonga protected passport. Ai koe inga koe ia o toi ki malu i makehe angi nau tolu ia. Ka toi mana koa foki ia. Koe taha uhinga nai whie mau e kau esi ai passport Tonga. Koe tari ki ai enu setita. Koe taimi koe ia i he tahiwa taha. Koe amanaki a koe ke foki a Hong Kong ki siaina. Mandui koe taimi koe ko Hong Kong koe whanua tūma. Ka nai pure ia e Britania. Aki e naware a pau pia mo siaina ko music. E iai ai taimi e foki ai a Hong Kong o pure i me siaina ko music. Pia kamata koe ke ofi mai koe ai amanaki koe e foki koe a Hong Kong ki siaina ko music. Koe kauhala tata pe ke hao siaina ko music o mau a Hong Kong. So koe kakai tō maari e ko Hong Kong koe senta paanga ia lahi mone ni e sia mpapani a Hong Kong. Nai lahi kakai tō maari e ai. Te nau o ngoi ka pai hao Hong Kong ko tō nau tolu e more e nau koloa. Nai whie mau ia ke nau mawahi me Hong Kong. O hiki ka ngai whanua ke. Ka koe whainga ta ai. Koe tō taha siaina koe Hong Kong. Koe ne kore atu koe ke hu koe ki Amerika. Aki ne passport Hong Kong. O koe ki papai ware mu kura Amerika ke whakahuang e koe kauhi. Koe nau maa koe tawi wā ki siaina ko music. He ose kautu maari Hong Kong he alkis Hong Kong. Koe nai kai ke fu le leike ngai whanua pehe ke huanga tō taha passport Hong Kong. Ange koe ni. Te maa he kautu maari e ke nau ki Kanata. Ke taria. Te maa koe ki Pitania. Ke tari. Te maa koe ki Australia. Ke tari. Koe whoki koe whenga koe wiri whia ngai whanua nā ita siaina ko music. I hono whakatatafe ka kai tō maari o Hong Kong o ave ki tunga. Nai whie maure mai kau tō maari e ko Hong Kong. Ha whainga passport ke nau wholau aki. Ke nau wholau aki ki Afrika. Ke nau wholau aki Pitania. Ke nau wholau aki Kanata, Australia, Amerika. Koe mea nai hua tai ko manakoa passport Tonga. Ko hi koe hua tuka e siaina koe me passport Tonga i Kanata. O kai toi whiu ia ia.
e koe Tonga ia. Ni hua tuka e passport siaina, a siaina me Hong Kong ki Australia, koe toi whiwhia e koe passport Tonga. Os maina pia koe Tonga. Ko tāna wan se te taina, o sia wau ki Vancouver. No sia wau ke kau siaina ai. Una fia, e nau mau e passport Tonga, una hua ki kānata o mai nau moui ai. Koe uhinga ia koe ka pau koe whiwhi, koe hamena e tokanga e siaina ke whakatau e passport. Na anau tokanga pa na anau manu ki nau tore he mau inga e passport Tonga. Pea toi asinga i hono whakatau e passport. Mo whawhofua ke tolu ua koe nima priona whanakau e pakea. Mo whawhofua ki ai. Kana toi ai mo e paanga ia se tira nau ilo, neka ke whakahui e ki ai. Na whakahui e tuke. Pana e whao e ngai katoke. O ilo ke pea. Ka koe uhinga ia koe, na e whai ai koe o e whakatau passporti. Koe amanaki koe ke whoki a Hong Kong, ki siaina koe mniusai koe nau kei longoa ai taiti. O ku ta e lata e ka kai Hong Kong o e nau nofo, kai pure e nau tolo e koe mniusi. Koe koe mniusi whoki se ni tau pehe, ka bau hango e koe nofo kea i o te hanga. Ka bau te uwhie mau ke uwholau ki fisi. O koe komit koe mniusi a o ne hanga. O pau ke ukore au ki ai, o talang ki komit koe mniusi koe ni, o au koe uwhie wholau ki fisi. Ke mau e nau fie mau i o te ke lava aru pe kai. Pana o toki talamare i o, mau lotu ke alu. E osko ia, te ke aure wako ia ke komit koe mniusi lai koe o kalani. O toi kore ai. O kou kore ke alu ki fisi. E loto e komit koe ia pika. O pure i koe he koe mniusi i ho o ki laka ko toa pe. Ko hiki pe me he kolo, pau ke kore ke komit koe mniusi whakakolo. Ko mea na i rifia e koe ka Hong Kongo, ko ne hao beko asia ina ki ai. Ko ai koe ke nau kore ke nau hiki, pau whai ki kore ke komit koe mniusi whakakolo. A ki kolo si kou te ai. Osko ia, pare toi kore ke komit koe mniusi whakalai koe ai kolo. Osko ia, pare toi kore ke kure anga koe mniusi. Pare toi kore ke office koe mniusi on Hoko. Ai koe office ia mahale whape nima, pa toki mau matala mai i ungo fo eka papuna o alu ki fisi. So ne whainga taha koe i puna oa. Koe mena mana koa ai koe. O whaurewa passport whikau, o koe ako passport whikau a, koe Tonga Protected Passport. Koe passport maari e i. Koe passport i koe ia, na hangarewa he pure anga Tonga. Ai ki motu ko latte. Ki motu ko latte. O tofi a latte. O tofi kere. O ai ki konga kere. Ai koe foi mita e taha no lahi kon kere. Ai koe mai be koho toi kore koe ke mai protected passport. Pra mai hau ki kon kere. Koe toa taha kere ko ui hau kere i Tonga. O atu koe certificate of title o ki konga kere i latte. O siwa e mape koe ia. Koe tofi o mape koe ia me office whanua. O ke heka aki, moho passport Tonga Protected, e ai mo kon kere i Tonga, heka bai e gea, o passport i paha o whamoni koe Tonga koe. Toha kerewa au ki tohi o asia ko certificate of title, koe kon kere o oku i latte. Fuke nau ilona toa latte, koe whanua e koe ke no whatahai, koe fu Ngaahi. Koe taha ia o konga o passport i, o tui koe ke lahi ilo, koe pepe koe whatau passport, koe ke ilo e kakaia koe hana ai, klas ke koe passport ai whatau e. Wow. Maki wheu ngai, e tāmata. E NALESONI o ku kei lahi penga i wheu i te tāta tau ki whai whaska ke ki mālolo. Eo. Okay.
Na mo toki me mai foki aki he polo kalama pe mo loya NALESONI TUPOU ka te kai foki o se tau tai mi na ko 71 ma me malo NALESONI malo mai tama fa fini. Malo. Ya ha fehu ki passport. Okay, kai ke te ya hak fehu ke passport ko ki me ko ki fehu pe ko ki ai fe pa anga ko na ma o me ngai fa tau passport o ki fe pa anga ko ya NALESONI. Ko pa ko ya na fa tau aki ai konga panga mi api ko ia KONISELA POHIVA i San Francisco. Mo panga na ave o falere ia ki ai Visconsela ko e Pitania. Na ia e to ta ko ia na NGAUE he panke Amerika. Na no fore to ta ko ia NGAUE o au Tonga. O ni una lewa loto ko ia o na fio. Ya mo puranga Tonga ke o ange mafai ia ke to panga o ave o invest ko ave to kua o umia ki ngai malu i ka kai vai ngai happy vai ko i Amerika ka vai to hi ke ma me to panga plahi ange pe ave ko to ta ko ni panga te kai loi pe panga ia i Amerika e swai fa to toro ki ai loi ngau to ta ko ia
o kailoa pe lahi panga ko tala mai ia o te tau i roto ke whai keki o lahi o panga ko nai more ko ola ia ko whatau ko ia passporti a mandu poki i tahiwa taha a di riu ko ia o lao whalao i ko ia mandu nei paki mea he talatu ko ia nationality act pe mo ngai kupu ko ia o lao ko hina ko tenga tai foki nei kai ke lele ke ngai fonua la ko ia mamani nge ko ia KONISELA ko Australia ko Pitania e ngā ke kawesia ngai passport tonga pena holo le vai kana ke fai pe whatau ia o mai ke ngai kongi muni mai ka ko tahe ngai mea na pe ka pau nei fai ngā ko ni ka ko mau foke ai loto lahi ko ia o AKILISI POHIVA e nei kai ke nonga ne moui i he malo ne moui tonga o i foke nei ai tokanga lahi da pureanga e ngā ko ia fai ko kumi na tonu ko ia i ngā tai whala ko na fai ko e passport i aia ko whewea ko hame ko kei tu ai pe ka venga ko ni kai ke fuai ke whalelei ka venga ko ia fai posi ka ku kei au me pe ke ko ni ko ka we ni o futupu lahi apito ka venga ko ni ka ko ki whamatala ko hai uhinga na KAMATA'I mea ko ni ko tana e sia ko chen na he to ko na ahi at Tonga ba no hotel deadline ni na tai mi tana fa Hawaii e va mai hala ta fa hau tai mi na mana ko ai sport soccer i pangai na fa haere mai tamatui ki ai o mau e tanga ko ni FAKAUKAU ko mantu i talatu na fie mau e kau se ai na ko Hong Kong fa nga passport muri ya fono muri ke na mawai me Hong Kong i mo ba to ki hau ko e kau community o mau ko ya Hong Kong ko UHINGA pe ta ko na mau ko FAKAUKAU ke na mai ki tonga FAKATAU e passport i ko mau ko ki whamatala pe te lawa ke kongo ia ke passport i ko na ke whamatala fo ki hopo ko ni afi me mo ko i tonga ko le more atu ko me ko ia ko tonga i whamawanga pe ko fai hopo ko ia pong i au September i whamanga polisi NUKU'ALOFA pe ko kai ko me lelei ke o te whapapa ki whamawanga pe tai mi ko i loto ai ko i whamawanga he lao ngai whakaton whalao ko kai ke lelei ka ma to loya ke mau whai ngai whamatala e lava whawhipaki no ngai whamatala te wesia ai hopo ko i loto whare hopo ai hopo ko tau tolu tui o tau fua kotoa o whaongongo ki NGAUE e lao mei whare hopo Koia. Koia. Au whawhaofa pe ia loe NALESONI. Ko ki mea kona whehui ata ne nā iange NALESONI ko hui from time to time o ko o hake whoki ko tutu ko ia NUKU'ALOFA ko tutu he patoa pe ko mohono taki AKILISI POHIVA. Ka nā ko lawe i pēnā ke kau i he ngahi hopo ko ni NALESONI ke hanga mua o put to rest iange a ngahi pe ko mooni pe i kai ke mooni. Please. Ko iloi ki ai na si whakairo e kakai maalunga pito e kau politikare e hopo ko pe na kau i whai ai tutu NUKU'ALOFA. Pana kui ai tonu ai hopo na whai ai ko e whakairo o Clive Edwards manduina kwa ki i nau tolu ai kau me mi pa whare are pa kai si e pe to kua na hanga whai ai kakai ai kolo Pana whakairo ai ko Clive Edwards, ko Witiwata, ko Israeli Pulu, pe mo AKILISI POHIVA. Na wiaya e hopo ko yana ke ukao e hopo, na wiaya pe o whanonga e hopo. E ko loia ko e tau kapo i ko e kau whailoa, ai ko toko whaa ko ia. Ko Clive Edwards e whailoa, ko AKILISI POHIVA, Israeli Pulu, pa mo Witiwata. Pana e whai hopo ko ia e whamaanga lahi ko loia ko nene hanga o whafungai kātoni na tolu, ko Clive Edwards pena ne whafungai i nau tolu Ai au tabepe ko hopo i au whakairo i nau tolu ki e tutu NUKU'ALOFA. Ko hopo, o kai ke ngofua ke tu oua ke whailo tu oua taha kia foi mau lao e taha pe kai ke ngofua ke whailo e hao ni pe hao e pe whailo a kongkongi. Pana whailo e toko whaako ni papakuia i au whanonga e hopo ni ko Clive Edwards na ne whai ai tau pōme, mai tau ka pōme, mai whawhehui me mea ko ia. I e ngahi tuaki ko nei mai he pureanga Na e tuanga atoki nuna tolu, na e kai ke tare whamau, ne pērewa o nau onuhia, a tō whāko ia.
Ai ne os fai faton ton fala fare opo. Fela mo tutu ko NUKU'ALOFA I fare hoko. Ko tutu de fare opo. Ke na ha ko to to fa ko ia. Ba ko me na mari I au I ki konga o hopo ko te ki vai vai te. Alo. Na ko hanga be ko ni ki konga te ki vai vai to ka isleri pulu. Na pe he to kua na ka isleri pulu I he malangai ta tau pe mo angles o ka kai ke tau tutu U fare he o NUKU'ALOFA. Ko me ta fa mo na mari ai ko pe he to kua na ai ta ngo ku fu be cell phone me telefoni to na pe he to kua na telefoni ta kai holo ke ka kai ke na fai tu ko tau ia tonu fa no fa mo ni ko ni ko pe he ko isleri pulu ko ne ha ko e ala ta fa ha of ko ki fare ko man la hotel ko ia na ne telefoni le va to kua ke ka kai ke na hanga tu fare ko ni ha ko e afi ko ma ko e fare ko ni to e ta to le va isleri pulu ki ni a ke ti ne telefoni ke ka kai pe aska ta ko le va ko ki ofe tu ke ma fa ma la kula Pada to pe na telefoni ke kai ke na hau ke na alu ke fare ko so line he na mai leva ko famoni ke na fitu hala ko ya ke na famoni fare opo mai puleanga na usio tonu ka isleri pulu na ne telefoni na ne lea na ne uki na ne tala ke kai ke tutu NUKU'ALOFA na usio tonu ka famoni ko ya ko me na mari ai fenga leva a klai via ke Hili hai fai ko ta o mai le ko ti telefoni ko isleri pulu he a ko ne fai ko tutu o mai me ka ta ko ni telecommunications ko Tonga o mai le ko ti ko telefoni na ne fai o time mo fika na ta ki ai pe o mai le ko telefoni ko isleri pulu a ko ya ko foi telefoni be tolu wasi a ko ya me isleri pulu ko telefoni pongi ko e ma ko telefoni na fai to kwata ke hiva e ke tu clive ki isleri ko hai fika ko ni was ko telefoni ko fika hai ko tala mai le isleri ko fika mari pa per leva clive ki ai ko ka hawi na ke tai ki o mari ko hiva pongi ne a ko te fai ko ta pe ta lang ko en pawen ko I pangai si ka ke almo ave ta fa na ke a ko tali ai isleri Ai ka leva he ko le koti ko ni e tu ko le koti ai ngai fika na ta ga isleri ai ka leva ko ha telefoni ko nu asko ni ko ta hawa wa no na ta ai ko tai mi ko ia te fo ke kamata tu ia ta mai le isleri ko telefoni ko mario talang ko en ko ha ave ta fa na me a ko ave ya ka yo ta o telefoni ko no hoko ko isleri telefoni ia ni mai fiafi ai ko telefoni ko to lu ko a ko ia taimi aho mando ko ni ma ko si lele a fia NUKU'ALOFA o telefoni ko e fica pa ver da live ko fica ni haina ke tagi ko ta mai le va isleri ko fica mari ai ko telefoni be to isleri a ko ne ke telefoni o fata tagi ngai famoni ko ai fa ta talaki na tagi ka kai ki utu mai pension tagi ka kai to walu ke fare ko tagi ka kai to walu ye ne ke telefoni be he na haure mo famoni me ka telefoni ko ai hana tolu ko fika telefoni tala mai ko fika ko na taga isleri ko ho pompon ko fika no mari fika a me ko telefoni na taga ho ta ko fika no mari ko fika ko fika fika ta no mari ai na fe hala ki le ba famoni ko ya ko ta be na I konga ko hopo e bilo ko fe hala ki ko na famoni ya ko ki konga pete lava ke mana to ke na me ke Kena kai ke lava e whai tātala ki me kaupurisi o tuhu ki a Ngaahi mea na e whai he kau tangata koe toko wha. E Clive Edwards, pia mo Urituata, mo Isleri, pia mo Agnes Pohiva. Pia nai tutu nel whamau ke nau hao, nau tolu ia. Ko nau ia. Aina os whailo ki nau tolu ke tupu NUKU'ALOFA. Pia nau hao ni ia. Ne kai ke toi whai hao. Malo apito NALESONI. Ti ata pego e ku feu I fa ko ti pego smala ala fe ta ko ya. Ka ko tatala no fo ki he fia fini ko tatala no ki hono e ke Ngaahi totono a AKILISI POHIVA pe na ke
tokoni lahi au pito o hange ko ia ko whamatala e whiawhini ki hono o ngawe a ki ho tau kei whakalao ki hono e kei pe kono fuhu i e totonu ko ia akilisi pe mo e kautonga. O kai totonu ai ni ihi i he o te kei ke mau ilo i ko tala noa hi a sei pe ni ka ko watu pe ia ke te ko he kai ngai totonu ko totonu ko ia toko walu na e pekia i he tutu ko ia NUKU'ALOFA pe o kai foki ai controversial i he te whaki koe ni ko hika ki tamasi i ko ia na i pehena i loto i he api polisi pe na ape ko ai o hange o whaho ho na e pena si mate i he ne tauhi ko he kau polisi ka toke o mai ki he rapolo ko ia i he town phone o ka hama o kai ka pau ki ai ama o kai pa ki whakatontono mai ngahi mau pe a moe totono ko ia ai toko fitunga fulu tupu na i mole e nau mo ui i he waka asika ki lawe mai mo aki ai NALESONI whamole moe. Sai, te vege ki lawe me ki mea koe tutu, the shoreline, koe na ku KAUE, kauloia koe ia, koe tau kapo i koe ia, toko whaa koe ia, nei whailo ki nau tolu ke tutu koe whare shoreline, koe hopo koe ia, nei whai ko ngaloto koe uawhi maamalu, mantu koe tutu nei whai ia i November hoi uawhi maano, kai nei toki whai ai whailo koe kakai koe nei toko whaa koe ia, i whamau anga koe TAMATE'I, koe toko whaa koe ni, na e whairo na tolu taki palu e tikite koe sino e valu, koe TAMATE'I valu. Ai koe whai tikite TAMATE'I tolu ua. Pea e taimi koe ia e whaukau koe ki tikite koe ia e tolu ua koe ia. Pea pehe koe hopo whai story aini, koe hopo TAMATE'I lai tahani tonga koe TAMATE'I tikite e tolu ua. Pea koe taimi koe te whakaukau ai ki kapate na mohua tikite tolu ua koe e tō whaa koe ni. E malama re vai ke taui e lao koe ngahia mawhasia lahi au pito. Koe mau lahi mau whai. E malama re vai ke haluia ki kalasi koe pe koe whainga kulopu o hia mawhasia. E lava re vai ke averewa ai whainga halaia koe ni ki he ene a fio ke tutuni. Ke ukai whoke lao koe ki e TAMATE'I. Ue mawhaia ke tutuni mai ene a fio. I whamau anga o halaia a mea o mea, pe hoangarewa tau tea tapo taha koe tō e nau mo ui. Ai koe fulahi pe ai tikite, futolahi a kakai koe ia whailo, na ku whairewa e kore takai holope i heni, usilani pe mo Tonga. Pea na ku ngai waawhi a bito ai pe mo Clive Edwards, ke whengai ke tau kapo i ai totonu koe ia e kakai Kai tau te fito foki koe taha mea koe ne tokanga AKILISI, ai totonu koe ia e kakai. Pea nei toko whaa e kau whailoa, tikite tolu ua. Koe ola koe ia e ku whenga koe ia na umahurewa ai loia i Musilani, koe taha kau whaiako e apiako lao, na nau tokai e kore. Koe tangata koe ia setita ko Charles Cato. Ai ni koe nei toki alu hingai tau ki muini mai o whamau lahi koe Tonga. Koe ne ura ki alu e ki Tonga, koe ku kore haa. Koe ku kore nai whai e kau loia peheni Musilani papokalanini, ke toko ni mataha. Ke alu moau koe kai ke wha amene tina lelei, na hoko o halaia kau tangata koni kai tau ki nao toko. Ia koe kau loia nau. Nga te ki mo oni e tonu e kai, e kilisi tonga skeito, ne hiki a kono ni matala mai, i au, son te lava toko oni ka te koe. Mana uwhahabe ka Charles Cato, whamore Charles, ukai ke hapahanga i ai mau me hopo koe ni. Ukai ke hatotongi, pe kai ke mau hapahanga i, e more o taimi. Tala mai pe ia ka au sai pe ia. Ai nabili ukai ne business koe loia, ne kau ngāwe ke totongi, me office ke totongi, ana ne liaki re wana taimi e mahina e ua, na maarewa ki Tonga. Ma mātua ki Tonga, o ma whiroaki re wai, mo e neipe me kau tamaloia e ua pālang, ne tūpeta whāki, ka pai toi whie mau. Pea mau whiroaki re wai, pe mo sifa, tuta whaiva, pe mo Clive Edwards, o mau whataha rewa, mau tō whā, pa mau whapapau rewa, te mau whai hopo koe ni tātou tongi, koe tokoni ka ni nāu tōru. I kau hala whai taha, o ke mau manatui, koe koroa koe nai mole koe shoreline, koe koroa ia ai ne a fio a sa sinema
I mui ni mai kai tai mea na ne mau koe kata business. Pe malava pe e mamahi e tō tahana business. More koe ia. Ai koloa koe ia whare koe ni e. Nei mau inga ka mau tolu ke whenga ke hawa ai tō wha koe ni. Nā whare e mau ngāue ki whonga e tō wha koe ni. Koe maari e koe hopo koe ni. Koe hopo sula. Nā ai a o wau pe mo Charles Cato. Ia mo Sifa Tuta Whaiva. Ia mo Clive Edwards. Nā mau takitahare vai whonga ke sino i taha tō whailoa. Ia koe whailoa e a kuia. Koe tangata mi hahate mi Tamatonga. Koe tangata koe ia. Nā he hoko ai mea koe ia. Nā whare ngāwe a koe paro whatotolo ke ango pantara nei. Koe taha ngāwe a loia koe whatotolo. Wau hanga rewa whatotolo ia. Koe taha koe nia. Koe aha koe nei tutu ai koe NUKU'ALOFA. Nā uia mei tataha mo Tonga. Ki NUKU'ALOFA. Nā hau kongpongia. Ia aluia ki palasi koe whai e pui ai ki patua mata pūre pe mi taka mo Tonga. Aluia nofo i palasi o whai pui koe atua pui. Nei kai ke aha mo sino ona i pangai si. Nei kai ke aha mo sino ona i hala tau wha Nei kai ke aha mo sino ona i shoreline. Ia hau rewa kau whamoni koe nau kumi ko mau. O mau talanoa. O anga aia nau ngai whamatala. Ki mo e patu i whai hoko. O arewa mo i whamatala koe au hawe ki a hamin kefu koe nai tātalaki koe whae taha. Mana ia e mo e tahine loia i loa i pe musilani ko Sohana Moala. Ko e tahine koe mo tonga whamau whawahine district court i Manukau i Nusingan. Pea mo e tō taha tātalake taha kulinta whola mo e tui. Ko kau loia e tō ruko e whae koe preanga. Na nau whae e hopo koe. Ka i ngahi aho ki mua koe pa whae hopo na maua e ngai whamoni koe o kau ke tō taha koe na whawhangai. Ko ange ko ulau e whamatala koe o passporti. Ko ngau e loia. Ko kume ngai whamoni ke malu ia ke tō taha koe ia. Ko o maere ngai whamoni koe hawe ke kau loia e preanga. Pea awe ke whalaite koe ki mua pa whae hopo e monite. Nai taria e amin kef. Pea mo e linda whola mo e tui. Pea mo Sohana Moala. Ai ngai whamoni tai toi vei iwa koe ia. Nai i kai ke au e sino e tangata koe ni ke hala tau whahau. Nai i kai ke au no sino ona ki he whale shoreline ke tutu koe nai whai e. Pena nau loto lere i rewa e a whalaite te koe ki mua e monite. Ke nau fotu ke whamau ke Tamate'I TIKITE e walu ai tō taha koe ia. Ai ko tō taha nau whongahi au. Pea kamata pe koe hopopa nau koe rewa ke Tamate'I. Pea hao rewa tō taha koe ia. Sai. Whai rewa e hopo ia e whai loa tō tolu. Mo kau loia tō wha. Mau whai rewa e hopo koe ia nei whiwa. Ai hopo mo i wike he ono. Pea nei hao e kakai koe ia. Tutuni kau suna. Mau tonu kia. Ko tā anoa koe na ki tō taha koe na i ai hono sino koe ni. E tō walu koe i he loki koe solai ni. I o na i ai hono sino mai. Ai sino koe ki tangata koe ia. Ko koe pēwha tō kua. Koe ki sino koe ia. Koe lotonga koe ai kamata koe tutu NUKU'ALOFA. Na e mahe kau polisia ki tamasi pongi. I e whanki i hunganga pēa tai tau he loto kolo. Ia nau toi whai loki mo ia e hoa tā, mi ki tamasi. Nau hanga rewa hawe ki tamasi ki whare polisi, e kau polisi. Nai halatu ai wha e ki ai, o e kiangi whare polisi, pe wi ai e ki whoha. Talanga e kau polisi, i o ki whoha ani o kui hen. I he hoa tā ia ko hia. Mantui na toki tu e a whi lahi au pito e shoreline, i e malu e whia whi tu ke walu ke hiba. Aia, koe, kai lotonga koe aho, koe sino ki tamasi na i whare polisi ia. Ko me ko fa misteri ai. Ko osi ko e bela ko a shoreline. O mai sino ki tamasi ia. Ka ue to palu ko na to he loki ko o spiki a ko to. Ango fa ta ko moho na sino. A to palu ko ka wai ki tamasi ko ia. Pena e fai ko hopo na ia on ki tamai ki to ko. Na fenga ko vela ko loki ko na bela. Ko loki ana e tau ia ai koloa mahi ngā pita ka telefoni. Ana ia e whangi cell phone, ia me whangi ka telefoni. Ko mea lahi a kakai ko nau whenga tuwhi ka telefoni. Ana nau hupe ki loto na te he topua. Na e aratu e vela ia i he matapā koe o loki. O hu ki loto. Ko taimi kōku lahi o e vela i loto. O hanga rewa matangi e vela. O puhe matapā mapuni. O ta whoke koe kau tangara koe e
e toko walu toko koe ni ke nau lere koe ki tua ko kohu e loki pea ahu e loki pea bela whakapouri pe ke nau ino topo ko whee mea te nau alu ai na maure ma nau sino ko toa o nau tākoto pe le matapā na e o ki tamai ke toko ua na malawa ia o te kei o na ki hu nau ki tua hao o na lere nau ake kau hala ta hao toko toa i vela konga na sino na kai ke na maheni nau kana e awe nau ki whare maha ke toko toa ia ose ngahi ahu ni an wiki na tā mai re pana na kau nahi whamoni koe i he hopo na nai loto na whamatala anga koe o vela i loto na whamatala na i kai ke iai sino e ki tamasi. I taimi koe kakai koe na i whelere aki holo. Kana toi tala mai bifu ke nau aia. Koe ke na ilo e nau e ki tamasi koe ke na pahi nau. Kai talatu koe na i hae te unga i ki tamasi me mea tala mai naua. Io na masio maue u kau i he tākoto koe he loki. Kai hao ki tamai kia koe ki tua. Sai. Talatu rewa ai kau polisi me kau whatotoro me kau sotia me Australia o Nusilani. O sio ke ngai sino koe ni ana ngarewa o fai ngai whatotoro DNA o maua sino ki tamasi koe nai i whare polisi koe i he hoa tāo e aho koe ia koe whewe rewa nai lava whewe ke hao e sino ki tamasi me i whare polisi o tokoto he loki vela koe ni soa laini pe ke hatari e ke ai pe ke hailo i ke ai pe ka ngatai i anga whamatalagu na ke wilo au ke ai pe nai lava whewe ke lotonga e ne hoa tā ka peki e tolu wha na i he whare polisi a koe i NUKU'ALOFA. Ana e mau no sino na ia e osi koe ai belai soa lain i ai no sino na ia. Oku koe tahai anga i hopu whare rifu moni se dita koe hi. Koe oko kei tauhi ai ngai le kote lei koe hopu koe au kawai ngai tā ngai sino. Ngai tā fu wharifia Fakaofo oku kai ko tale lei te sio ke sino tangata konga pe o anga whatabu moho ngai konga ni kai ke moho ngai konga ni sino ka koe ola ia koe mea koe nai koe shoreline ko hi koe whakamahino i koe mea kai ke lava e whaha i koe tātala aki ke nau whakamoni pe ko haina ne hanga kohi e foi masi o haina ne whai e tutu o ne haina ne whamafola e tutu. Ne kai ke lava ke maha ngai whamoni pe he ia. Ke whamaino i mai, ko mea na ne whai e tutu. Ko mea na ne hanga whamafola e tutu. Ko era ne hanga wai ke alo e tutu ke horisi koe. Ne kai ke lava ia whai koe tātalaki. Koe tahai ngai mea na mautu aki koe mautoru koe. O lava i ko mau e ola koe o hao koe ia. Ai kakai koe ia. Osi koe ana ki whamatala pe koe anga pe whamatala ki tua. Koe anga koe whamatala aku ia. Koe kakai koe nei whakailo. O koe kakai ana nau tutu e whare. Koe kakai hango whamatala koe tama koe na whakafungai au. Osi ono whatotolo e kau polisi. O nau tāne tikite nahi ai o tutu e whare. Ka hili koe ia. Alatu au e toki mai whakamot. Na i palasi au whai e puhi anu tua matapure. Nei toko lahi toko nema kakai au siwa. Ie toko taha koe ia, no koe ia ki tū koe ia. Ka whamahino i nei kai ki tū mai ki hala tau whahau. Koe kuhinga koe ia, nei tōno nou ai whatolo koe ia kau polisi. Ke nau lava whai ngai whatotolo koe nau lava koe e au. Nei ai whamoni e taha o e he tokua, leiri, so, nei hau e tō taha tala mai. Koe tō taha e, nei osi koe tutu e tō prelolu. Na ngāue he kau taha teksi e sāpate, nei tāmai me isleri ki waruange, whakaheka mai tō taha koe kutu ki ai whare hopo, o maa o mai ne whai ki tio me NUKU'ALOFA, mei mau whanga. Ko malere mai koe he halama, ni whamatala i whare hopo. Ko malere mai koe he halama, te marewa tō taha koe me isleri. Ka ilo i tutu koe soa laini, pe atu e tō taha whai teksi. Iho nau ilo i tutu. Ko pe lewa tō taha koe tokua me isleri. Ko au nau tutu e whare. Ko au nau hanga koe i e masi. Ko ana o hanga i o tuto mela. Sai, koe whamatala e toko taha whali teksi. Koe mantui he taimi o tawa peu talatu, koe taha whatongia o loia ko whatotoro. Ko mau koe whamatala tohi koe a taha tomi,
Ke au le wā ke pure ko kau taha teksi ko ia ko hala pupua e so. O talangi to taha pure ko e hala pupua. O mainge ai lisi o kakai na ngāue aku pure lulu ko eti, mo kakai na ngāue sapate whauri teksi. A tau te whito ke sapate matala ko ne to taha ko ni. Na usia ke to taha whairo, pe tuhu mai ke tama ko taha. Na usia ke to taha ko ni, ko ia na neve te hia mai kāue sapate maa mai ni whai ki te omi mau whaka. Sai. Ko tala mai rewa he pure. Ko eke angia, koe lisi ni koe ngāue ka whauri teksi sapate. O kai ke ase hingoa to taha whamonia koe ni mai kalaru ni nai whauri teksi sapate. O tala mai he pure koe hala pupua. Hio nai son, na kai ke ngāue sapate. O mai no se tita. Koe tono uno koe oi whatotolo. Pe osi koe ia, o tala mai rewa he tama pure koe hala pupua. Na son, o ko iloi kotoa e kakai kotoa umofo isleri. O ko iloi e api koe nau mea lere. O ko iloi e api ta teksi mai. O talanga i kia. Tika lama mua hau ki whare hopu. Kau tuhu ia te tama koe ni peheto kua. Nai kofesio, pe nai whatomala, pe nai vete hia. Nai heka ho teksi. Tika lama tala mai buko tamai ni mei isileri. O ko tangata e koe ni, se dita, o tangata e mei muka. Tala mai tangata e koe ni. O teke iloia isileri ke tu i whehia. Naina? Leo koe ke tu eki isileri. Koe ke hama familio na isileri. Wow. Paha urewa, a to taha pure koe ni hala pua i whare hopo. Kau talangi ki ai. E tu he fu whau koe whare hopo, mo tō taha koe ni pehe nai vete hia he teksi koe a hau he sāpate, e tō taha whauri teksi. Ka paurewa ke pehe o ke ilo ka kai kotoa Israeli koe ka teksi, ka ke tu be o ki tala mai ho nima, ke tuhu mai ki o koia, ke tuhu mai o kai koia. Ka lereanga e tama pure koe ni hala pua ni ne kāki whare hopo. O lereanga e pehe hanga tōna nge pehe tu pe iau, kau tu ata me tangata koe ni whahilo koe, nai nofo Israeli, i lau koe ta teksi whamonia pureanga. Ma tu pe se ana pure ana koe teksi o kaila mai. Na son, teke usia he tama koe na Israeli. So ngaki ai. Koe nou ia koe ai whatotolo. Ko whametala koe seta, o ko whapapalahi au pitoa ke kau polisi. Nai whai ho nau lelei taha. Ka ne kai ke au ke lelei taha. Si e mau koe e lao. A mea koe koe e lao. Koe beyond reasonable doubt. Koe au ke tuunga maharunga taito i vei ua. E mahino koe tangata e nga ne whai e tutu. E ko hau e tō taha koe ni hana kau tā teksi. Ruaki o tala mai. Koe loi e tō taha koe na e ne kai ke whakauri e sāpate. Sai. Koe Maria e whai wa koe ni kau tānoa ki ai. Koe konga Maria. Koe tama koe na e hau koe tala mai koe o tukua ki e tama koe ni pehe me Israeli na e vete hia. Pau eke angarewa ke kau polisi. O nofo e tama koe ni o mo whamoni whehia. Tala mai rewa e kau polisi. Mandu e tama whari teksi loi koe ni tala mai koe na e nesio ke tama. Tama koe tama me nau toka. Ko whareu ki whatotolo o nofo nau toka ka nai wainga ka puru mai ki mua. Ki kalapa ka puru ko a mua. O aurewa ki mua o eke. Ka tala mai nau tori o mua ni mina ka puru ia hen. Ka tala mai ka tama koe ka puru koe mua. Na soni koe tama koe nau uro tonga i ho tori. But koe anu i ho tori. Sini ene mo u ana he tupu NUKU'ALOFA. Aia, ne keike ilo e ne fufui he kau polisi mea mautoru. Uro tonga ngā pōpula i he tupu NUKU'ALOFA. Maina? Koia. Ko hinga koe ni se teta. Na aurewa o kumi ai tama. O lerewa ke pure koe o tori o eke ki ai. Na tala mai rewa he pure koe o tori. Na son, koe na o tauhi he polisi, whare polisi NUKU'ALOFA koe tari ke alofa mohoni i he hopo koe na ke hau ai. Ka urotonga ngā pōpula he. Aia, koe kumia o e whamohoni. Ka na osi e ku FAKAUKAU be, ka mea ku loia e kau polisi. Ka mea koe nau tala mai e urotonga ngā pōpula. Koe mea mahu inga ke i loia ea. Ka mea u loia e kau loia. E whai koe e pureanga. Nau eke ka nau. Ngā pōpula e ta. Osi koe tala mai koe e kau tangata koe mei mua akapulu. Ngā pōpula. Hare o talangi ke kau loia e pureanga. Tamai me he ngā pōpula. Tamai kau loia. E kai koe ngā pōpula. O haro ko kumi ko ngā pōpula. Paha talatu ke. Koe ngā pōpula.
Pahangare mai kau loya la nga ya ki famau. Na to ton ki ula ki kore anga ngofua ki kau loya. Ki ngofua ki ulea ki tama. Tangka ki filea ki ai. Ko bel fa to tol. Pe ha ko tama fa moni patan ki o ke no tonga nga popula. Tama i ko tonga popula. Ko te na i loi kau loya ki nga popula. E na i loi kau loya. Na talang ki loya ki iau. Tama he tama. Ko ki yu lapa kamena kau loya ki ai. Na i talahi e famau kai. Ko UHINGA whamatala tapo mo kau loya kureanga. Na i kai ke maapo open au whato tolo. Me nau NGAUE. O mahino rewa ki whamau mo kau sula. Ko kau whamoni loien. Loi nei whauri e sāpate. Loi nei ai vetehia. Loi nei aluki o tō mai tō taha me isleri. Pea loi. Kai ke ilo e kau loya ngā pōpua. Ai au kai ke whie mau e lao e kai tai whalalahanga te. Whamatala e koe ki hopo koe ia. Au ke eke mai koe tutu ko NUKU'ALOFA. Wow. NALESONI o kulahe Ngaahi whehu ia ka ko pehepe ke tuku atoa koe ose ne haua e ua moho o si lea ta e tuku pe ka ko pehe ke TANGATA he i he whiawhini. NALESONI ka tau toki hoko atu i he aho i ho o ata mai. Fakaofo pe NALESONI te hamea ke loto ke tānaki mai he ta polokalama ko ia o he whiawhini ki mua patoki ose ta polokalama. Koe mea pe ua se tira. Koe whamatala koe ni o watu whapapa moani ke kureanga tonga ke kau loya kureanga, kau polisi, ke makakai ko toa pe. O kai ko kuinga whamatala koe ni, ko ha whenga ke tuku hipo ataka, koe ngai mea moani nai Hoko Pea koe whapapa moani o ko wate au kau loya kureanga, koe ngā lelei nai whai kau polisi. Ka koe ngā i tua whoki ai whare hopo. Ngā koe whare hopo, NGAUE kehe i au whai koe ia. Koe peto i whai maari, koe hopo maari e taha e kumi koe ngai kone koe ni tangata e tonga. Ai hopo koe whakahoko AKILISI mo kafu moala pia mo whiwakauala e whare anu ia. Tau toki hoko mai ki ai e whalai te NALESONI. Io, koe ke tau toki hoko atu ki ai i a taimi koe ka toe maki iwi ke whai atu ki whenga ki mai ngai whamatala ki ai. Ko ia.